باش تماشاوان هجاج برنامه مجارة میوانه که دیسان بورنن و دیسان جمعی برای خوب بدن اروپای لگل ما هوال ما و سیاست مدار فلگناز اوجا هیه اما هم سر به موضوعی و همچنین سر به همه برای کت طرف کلاوی جوان با آخون بکنن ده 20 هفته مجداری ده 20 هفته اثباتی ده برای کت کلاوی جوان برای شانده پیامک آنگو مانیفست برای گشت یا جهانی رو طرح کرده و هم چهار پارچه کردستان همچنین لگل جهانی علاقه مزن هبو اما به مجال باخبر سرد دنباش نبال فلکاس شوی باشه یکم باشه دنباش چواز لبرز یعنی پروژه کو او پیام هات فندن تایبتی بازار کردستان گلک نوادان گل کوبو و پیشوازی کرد گلو اب پیشوازی کرد اروپا شو بو روحی کی شو جوشک شو بندوای شو بلید سرید اسلام و رزق پیشکش کرد به همه تماشاوانان و سپاس کو اف در فتح هات داین راستی جی 27 شباط تجبی گلی کرد نتنی ببینی دیتنا ربر آپو برزیل جالان پشتی 12 ساله همان دمیده هیجانه که گلی کی مازج بی مساجاوی بو 27 شباط نتنی کردستان همان دمی چاوی هر کسی به میلیونان انسان و جاو و دلی هر کسی لإمرالی بو جبرکو هر کسی دخواست بزانی به إمرالی چه دبه وی مساجه که چوا بیداین نتنی کردا أوروبية جدا نافده از کارم سر أوروبا بيجن همه باجارن کو کرد لیدجین لدروه يعني نتنی هندری آواهی انده چوال کردستانی لدروه پیشوازی کرن همان دمی شاهی هاتن داخستن أوروبا مساج هات گدار کرن پشتیوی جبالی نبگره حتی که گلک باجارن دن بشاهی هات پیشوازی کرن چما بشاهی نجبر نابروکا مساجش بر دیتنا ربراپو تندرستیا وی سکناوی herkes heyecaneke mezin da ji ber wê herkes kete qadê û ev bû sedemê piştî ku mesajê hate dayîn ku ne tenê di Kurda de heman demek kesê biyanî de ragihandina Avrupa'da jî heyecaneke mezin da ji ber ku kesekî wisa bawer nekir ku wê Kurd ew qasên îrada xwe derkevin hin li Kurdistanê hin li Avrupa yani ew hate dîtin ku seroka po em karin bêjin نتنی ربرکی گلی کرده همان دمی پیشنگی که به میلیونان انسان لسه فلسفاوی دمشه و لی خودی دبکه یعنی قاده نبدتوی دجی از ببیجم گرینگیاوی سکناوی هر کسی دی ابجی لقاده ده متماشی کرد یعنی چقاز لکردستان مدید جوشه که مزن بو هیجانه که مزن بو گوونده حتی پیشوازی کرد او گوونده آزادی لأوروپا جی بردوام کرد و به هیویا کو اف گوونده آزادی امتکاری بن توای به هفره لسر برجین آمده بريبر أفورة أم بجرن هيفيا هري منزله. بله نه هفته سر بانگا ربرا پروژه جان باسو به بانگی باندور 400 جواب کرد مثل گل کرد یعنی نه یک کوبه بانگی شروع کردن دنیای برتک چون نشان دادن و چه به باندور دادن به بانگا پروژه جان yani guri bavarım gerek emer ve bange baş film ki baş bibine gringi avi gerek ki baş bizani ve kumerip kari ve liservi nirxandin ekip ki jber ku vejdi diyar kir ev manifesto ki sat saliye az jibili manifesto sat sali karim bijim roja vejina dubare kirin vejina gelek kurd bu ne tane vejina gelek kurd jibi 85 milyon kesi ku di Türkiye jidiji ev roja vejini az dibinim جبر چه روزا و جینه جبر کو دیستا جاره کنده بوی هیجانی بوی جوشی پشتی آواکرنا کومارا ترکی به مانیفستو که 100 سالی دن هاته دست نشان کرن اف مانیفستو نه تنی مگوت یا نه تنیش بی کردا درaya گشتی جهانی دجی گلکی جی خو گرد جبر کو هر کسی جاوری بو ربر اپو دما گوتنه که دیبیجه کو به میلیونان انسان پشتوانی اوید که ولی خودی دست به بانگی جبر وکی herkes dizane dikada navnetevi bigre dikada siyaseta Türkiye'de li Kurdistan'ı bigre hatta ne ki dinav geldi herkes zane dema reber apo çteki dibije evji rastiye ke ku merit be baver be yani geli Kürt çabe xwe bigre jî ve baveriya xwe bi mesaja reber apo bigre jber ku gel jî dizane ne tenê gel dünya jî dizane dema reber apo bi felsefe xwe netawa demokratik jî dest bi gohartin ve gohartinekî kir bû sedemê ku piştevانî di jiqada jinolojî bigire hatta ki hemî beşên civat ede gel piştevanî kir kesê biyanî piştevanî kirin
ایرو جاره کنی عینی وی مانیفستو ست سالی هم کارم بیجن نه تنی بانگا آشتی و جواکا دموکراتیک جبی گلی کرد یان جبی گلی ترکی بو جبی هر کسی لیخ دید و گرینگیا به مساجی لیر هید بله نه شخص نبرو کاری پر بی نقاش کردن برکو مانیفستو کی پر کرد لی پر جوهره و گلکسان دبن بانه خود بدحوینه خالص لازم بيشرو بكرين بس مثلا تقول سيف الدولة أنغو حكومة جربرا بلاجرون خست هن بسيف جهات الداي ميناك قوت بانغ تكي كي كل كونغرا خو كومبكو و أو بس إعلان بكين يعني شو كفاسة بكين دبر ده تكي كي برسيف دا وجالك رسمين كردان برسيف دا بس نهاد الدولة جرك شبكي طبعا بيشوا دولة أكيد بيشوا دولة البرسيال بيشوا دولة إيشيا جرك شبكي يعني يقولي باوريا من بمقري واش يقول مساجك قط لمساجك كو امكارن ببيجن دمدريجي يجبوي ديمقراطيبونا تركي اف مساج هات دلاف كرين بنافروكا خو بديروكي امكارن ببيجن پیشا روجا 30 سال 5 سال پیش یامه اف مانیفستو از کارن بيجن وك بینگا هاوی بو جبر بيكي هر خالك كوي كواتي نفساندن هر باراگراف كوي ام کارم بیجم به 10 سالان ل ترکیه جبی کو کاری به گوهارتنه کی بینه به دموکراتیک بوینا خو چاره سرتنا پسکریکا کرد زمینه کیویه اینا مدسپه کی جگوت گرینگه ربر اپو خودی درکتنا گل تفگرین کرد جگیرلای بگیره حتی نه کی قادن سیاسی herkes لربر اپو خودی درکبه فکریاتی خودی درکبه چه دبیجه herkes جی پشتوانی و خودی درکتنه که مزن سروی اساسی دچش بر ویکی دما برزیل جلان اف داخلنی داره براپو ام کارم بیش ناف چند روزان ده به بانگوازی کوف هسکرنا پککی چه و پککی داخلنی دا شهروستانه ایلان حتی ایلان کردن او برسوا هری مزن ده ناف چند روزان ده پیکات اف گرینگی کو پککی ده دوی پیواجو وجبی ربراپو مرف کاره دستیشان بکه لجال دن وجی اف چند روز درباس بون برز سری اندر گوته بو و دروژه پیشامه ده هفدیتن برادران دولت را چه و نشده کنک تشتر کمن هولی چاوره کو اف تشتا پیک وره لجبر کو مرف بنیره کو اف پیواجو کاری به آرامی پیش بکوه و وانگو هارتنا پیش بخینه و ریزگرتن به جبوی ناسنامه آزادیا فکر رامانی هم ببیجن دموکراتیک بوینا ترکیه چاره سرکرنا پسکریکا کرد جبوی حق و سیاست و حقوقی کاری به لترکیه پیش بکوه پیوسته هنک زمینه وی بینه آوا کرن برزیل دانجی دبیجه پیوسته زمینه د پراکتیکه ده زمینه جبوی حقوقی و سیاسی وره دموکراتیک وره پیشخصن افشتکی گلکی گرینگه yani esas dur de her besbek de daim yani ne piyiste de dure navaroka mesaj tevayı biniri jber ku dur de be piyiste pevaju de veg hoze zemine demok hukuki siyasi jber ku hukuki siyasi çeve ve çipek vere yani naha basa kongra feskirna kongra pek ekitikirin jber ku zemine hukuki siyasi vere peşxistin gerek zemine ki vere daim bi komkujiya bi balefrin şar çend rojan pişti şaravastanda de jî balefrin devleta Türk ne seknin sihayê wa ne seknin li Bakur Rojavayê Sûrî li bendava Tîşrînê bigire hatta nekî li Başûrê Kurdistanê tê bombekirin tam demeke ku basa zemînê hukukî û siyasî tê kirin binçavkirin li Bakurê Kurdistanê berdewam dikin êrişê wê gefxwarin berdewam dike yani bi vî zimanî bi vê rewşê زمینێکی حقوقی و سیاسی کار بێ ئاواکردن ئاواکردن پێویستە دەولەت هەندێری خۆ دە پێشی خۆ زەلال بکەن ڕاستی دەولەت وێ vê pêvajê dixwaze pêş bixîne yan dixwaze bi zabûtêkirinê vê pêvajê bide sekinandin ev de tiştek û gereke dewlet baş bizanî be Kurda bi manîfestoya rêber apû karin bibêjin sekna xwe diyar kir êdî top gîştê sa dewleta Tirkiye pêwîst e dewleta Tirkiye vê topê goriya wê diyar bike yani hin zemîn wene ava kirin vekşandina ji ber ku
کنگره PKK کاری بردار بیخستن پیوست دولت تر هزی خواهی لشکری توایی بکشینه و زمین کوی بیداین اجاله کی وقت بمب دکی اجاله کی وقت بیجی برای کنگره خواهد چی بکه اوه چوا چی به نه ممکنه چی به جبی کد کاری به حقوقی و سیاسی وگر ترکیه دناف سیاست زدتر دناف سیاست کوچک لوی دربین سکناندن لپیوست زمین آوی بیداین او زمین لگرتیگاه ناوه دسته ربر اپو کو خورد نوه کو او نکاری به سیاست خواه و پیواجوی به دست خواه بره و به دوان شرط و مرجع کو ایرو الامرالیتی داین نممکنه کو کاری به پیش بگیره وجبروی دسری ده بالفری دولت ترکیه خواه بکشانه دولت ترکیه گرینگه یا اساسا ببیجن روشا ربر اپو جبی کد کاری به پیواجوی بره و به نه تنی تجدید بیراکرن ایدی گوتنا تجدید الاوروپا جی درباس کریه حمله الاوروپا جی هاتی درباس کرن اروپا دوستن خوشی درباس کریه ام ایرو باس آزادی رو برا بودکن جبوی شرط و مرجوی بین داین جبوی کد کاری به پیواج به پیوست داری امرالی بکرن بله یعنی جبنا کو گاب بنا بتن لازمه کو به برا پروی جوان کار به برسنا خوره رونه بجبه به رنبر کوم بجبه بنودن جواتی سازین جواتی ر بنجم هف کار به خوش هم بکن و بوشکلی با اول کی فیزیکی کار به هر کسی رو بسینه یاد جی لازمه کو ریا سیاست دموکراتیک بکرن yani yekuna رئیسنی بودن و چیه شهر بکن که اوش کارم بین قاعده سیاست دموکراتیک بکن باشه لما کو امج نودی سیاسیان بنر حتی ها گلک جران ربنا پلوی جران قابل شنبر آبتن و آغربسن یکالی ایلام کردن لهتن دولت قابل آبت بجاره دما کو مروانا بنر حتی ها بجاره هیویه کو بندواری چوه yani هم جبنا کو ابد بارنه کی گرک چی yani giringe rêber apoş bir çareserkirina pirsgirêka Kurd esas divir de diyare ku ji not û siyaseta vêga yazde car ez barkim deh yazde car zêdetir hewldanê ji wî çareserkirinê hatin pêşxistin hetanekî ji özel bigire hetanekî îro gelek car devletê re rû bi rû ji wî pêvajiyek pêş bikeve ez karim bibêjim û wê demê jî hate zabûtekirin û pêşîr vê pêvajoyê hate kirin هری چمبرم کارم بیشتر 2013 2015 دما پیواجو آشتی از کارم بیشتر بود دمی هیویا همی گلان جرا چی بود یعنی کسی که جل توقت جیان دکرن از شاهدی و کمی دهات آمده دگراندن دگریان گلیج آمده دچو توقت الباجار دنی دخواست و داری ببینه و جوک جیانه که به هفره خواستن شارس ببینن او چتکی گرینگ بود لیدور در دیسا چه بود هیوی چه بود گل خو آماده کرد دولت ترکیه جاره کردنی به 2014 داویا ویده کوچینا مگه کی ده بریارا چوبداینی درخست کو پشتی حتی نقاش و پشتی 2015 کو ev پیواژو جلا اردوغان باهات خراکرین کو بگوتنا پیواژو کتیه بوزدالابی اساس دوره دری گورستان وکرین دری مورگان وکرین و جوی روجاتا کی ایرو کنکوژی داگرکرین بن چافکرین به همی قادر خو لمبری گلی کرد هات مشاندن تشتکی کوش گلی کرد را نکر نما یعنی همی اوی خو درفتی خو لسر کشتنا کردا دانه فرض کرین به قرکرنا کردا هاتن دست خورد لمبری دست کفتین کردا دموگرافیا کردستان خواستن بگوهارینن yani tişteki ku nemarış kurdara nekirin. Hepsi değil. O iro gavi telebneri jenodu siyataneki iro ravşin ku hey medit ku Türkiye dve efşansı Türkiye daviyem karım sabin erxiniş. Ve ku rojelata navin te guhartin. İro rojelata navin de heza heri mazın kurde. Yani heza kurda de rojelata navin de ve kadera rojelata navin ji bide dizayn kirin. Ji rojava bigire hatta neki başuri Kurdistan'ı روجلات کردستان ایرو دناب اوه راپرینه که مزنده جبوی وکه روجوای کردستانی که خودش نشان بکه سرا که ام بیجند روجلات ناوین ده همی دولت شون اساد بگره حتی نه که لفلسطینی خاصا ایریشی که هاتن کرد داگر کرد ناوی داره لبنان لیبیا خبر فرکر لیرو کدر ماه ترکیه ماه و ایران ماه
Rojhilata navîndê divê mijarê de Avrupa jî yani em karebe ji NATO bigire hatanekî Amerika herkes divê çerçevede ava xwe dike. devlet en iyi tek. Yani netew devlet hemî têk diçin. Yani bersiva wê jî çi ye netewa demokratîk ku dikaribe di rojhilata navîn de weke modela ku Rojavayê Kurdistanê bibêjin Bakur Rojavayê Sûrî ku berbiçave modela ku dikaribe çareser bike van pirsgirêkan. Ji ber wekê navenda rojhilata navîn wê gelê Kurd qedera van dewleta dest nîşan bike. Ji ber wekê Tirkiye di hundirê xwe de guhartin ve guhartinekê pêk bîne. Diqadên demokratîk bûyînê de demokratiya ji hukukê bigire hatanekî hemî beşên civakî guhartinekê çê bike ji nasnameyê qebûlkirina nasnameya bigire hatanekî em karin bêjin sosyolojiya civakê dikaribe esas bêgirtin mafê jinan ê cîwanan wekheviya civakî ku pêş bikeve yani pirsgirêkên girtîgehan derî girtîgeha were vekirin pirsgirêka Kurd ne di çerçeva ya de çembera şer de dikaribe wê çareserkirin di nav demokrasî de dikaribe bê vekirin û siyaseta demokratîk dikare pêş hemî tişta veke. Ama ku Tirkiye vê derfetê ji destê xwe derxîne bawer bikin netewdewletê ku hemî bela bûn Tirkiye jî di nav de ew jî evê vê avê biçin. Ji ber wê yekê Tirkiye pêwîst e bangewaziya rêbera poj vek ve şansê Tirkiye dawiye jî ku divê sed salan dawî de tim daim hevpeyman çêkirine Kurd derve hiştine êrîş kirine Kurd derve hiştine çareser nebûye krîza aborî bigire ya siyasî bigire ya hukukî bigire li Tirkiye gişte asta herî mezin ji ber ku krîza ekonomîk jî em kariyek bêjin şerê ku îro li hemerî gelê Kurd dime şandin wê yekê yani hemî ekonomiya xwe dixe nav şer û li hemerî kerê Kurd deme şandin ji ber wê yekê divê sed sala duyemîn de pêwîst e Tirkiye bibe dewleteke ku divê sed salê de hemî gelên ku Tirkiye dijî taybet gelê Kurd jî di nav de bi nasnameya xwe dikarîbe azad bijî. Parlamentoya ku zimanê Kurdî qebûl neke hê. Bi zimanê Kurdî x îşaretê bike. Wê çawa em bibêjin dikarîbe nasnameya min qebûl bike, zimanê min qebûl bike, çanda min qebûl bike. Bê tamûlkirin esas em bibêjin di wir de dest pê dike. Çawa em dibêjin rêya çareserî li meclisê dikarîbe vê barê bigire ser milê xwe. Heman demê di wir de jî gav dikarin bên avakirin ji vê destûreke bingehîn yasayê li Tirkiye werin guhartin ji ber ku ev yasayê îro li ser înkarkirina hemî gelên ku Tirkiye dijî hatiye çêkirin bi yek ziman yek netew yek an esas em bibêjin ev bu sedemekî ku li Tirkiye herkes kirine Türk zimanê herkesî kirine bi Tirkî û çanda herkesî bi netewekê vegirê dane ama li rengî têne jiyan kirin yani ji Kurda bigire ji Alawiya bigire ji Ereban bigire gelek netew gelek bawerî li ser vê xakê dijîn ji ber wê yekê yan ji rêzgirtina nasnameyan çandî ew dîrokî siyasî hukukî demokrasî pêk ney wê nikaribe divê sed sala duyemîn de Tirkiye xwe ser piya bihêle ji ber wê ev derfetekî mezin e ku dikaribe civaka demokratîk pêş bixîne pirsgirêka Kurd çareser bike û bibe bersivek û dikaribe xwe biparêze. Baş. Bi çend gotinan yani divir de rolek mezin tevî ser bile gelê Kurd jî bêguman yani Rêber Abdullah Öcalan divê hemû partî û yeksin sazî gerek eka xwe têk bînin. Lê ji ber ku heta niha gelek caran tiştên qewmî çêbûnin gelê Kurd saziyên Kurd Partiyê Kurd û ser çend gotinan gerek çi bike? Yani gorî baweriyem yekser pîwîst e qomra xwe netewî li dar bixînin yekîtiya hevdestina gelê Kurd gelekî giring e ji ber ku hetayekî niha tiştê ku hatiye serê Kurdan ji divê sed sala li Tirkiye li hemberî gelê Kurd tûm dayim li ser parçekirina gelê Kurd daye meşandin êdî ne tenê li Tirkiye li Iraqê bigire li Sûriyê bigire li Îranê bigire tenê rêbazê van pirsgirêka ku dikarîbe Kurda bîne bahev Kurda birêxistin bike Kurda bi yekîtiya xwe dikarîbe bersivekê bide divî milî de dikeve ji ber wê yekê di rojên dawî de beriya ev deklarasyon yan ev manîfesto were eşkerekirin bi ziyareta şande İmralî çûna Başûrê Kurdistanê gelekî girîng bû di rojavê de ku biçin rojava jî wisa di ragihanê de hate parvekirin êdî li Tirkiye jî yani Kurdistanê em bibêjin
همی devera ihtiyacı geli kur çava piştevani ve mesajı hatı kirin. Yani em karin bejin dema 27 Şubat'ı daxoniyatı daim ji yeneke bigire hataneki ji pedeki ji hemi Parti Kurdistani bigire herkesi erikir. Piştevani ve mesajı kir. Yani tişteki ku em bibejin asteng ve ji bu kongre netevi ku dikari ba astengi bike nine ji ber ku ev derfeti 100 salî ji bu gelê Kurd jî sînorên Lozanê de Saykes Pîkos li Kurdistanê hate çêkirin Kurdistan parçekir ev kare bive sedemekî ku ev sînor bêne bêwatekirin û bi hevgirtina gelê Kurd jî bersiva herî mezin ji dijminê gelê Kurd re ji ber wê banga min ji gelê Kurd re li dora vê manîfestarê ber apû bisekinin li hemî qadên 8 Adarê Nevrozê de vê mesaja re ber apû baş binirxînin lê xwedî derbikevin û herkes di hundirê xwe de bang li Partên Kurdistanî bike ku kongra xwe netewî dikarîbin pêk bînin û bibe bersivek ji bo vê mesaja 100 salî ya reber apû. Em gelek spas kirin. Ewa feleknaz uca. Sayın temaşavan hêja em geştin devre bernama xwe mijarek û mêvanek hevala me feleknaz uca dehman demêdî siyasetmedar û demek dirêj li Tirkiye Kurdistanê parlamenterî kir. Em gelek spas kirin dest baş malê. Sağ olun.